салом тамошобинони азиз, дӯстон ва ҳаводорони барномаҳои фарҳангию фароғати телевизиони Душанбе. Инак имрӯз саломи худро аз дили кишвар, аз пойтахти азизамон Душанбе шаҳри Гулбасар ба шумо мерасонем. Имрӯз чӣ гунае ки мебинем сокинону меҳмонони пойтахт ҳамроҳ бо наздикон, хешон, пайвандон ва тифлакони хушиқболи худ қадам мезананд рӯи кӯчаҳои пойтахт ва шукргузор ҳастанд аз фазои соҳиби истиқлол ва зебову шукуфони тоҷикистони азизамон. Албатта агар мо дар ин шоми зебо боз ҳам суҳбати муваффақ, хушсухан ва хушкалом дошта бошем, суҳбати мо самимӣ, мондагор хоҳад буд. Пас дар нашри навбатии барномаи худ даъват намудаем яке аз ҷавонони муваффақ, соҳиби истеъдоди кишварро ки имрӯз на танҳо дар дохили кишвар, балки берун аз Тоҷикистон муаррифӣ гаштааст ва тавонистааст ки санъати волову нотакрори тоҷикиро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ карда бошад. Инак ҳамсуҳбати навбатии мо ҳастанд Чоршанбе Аловатов. бори дигар Чоршанбе салом арз мекунем ба шумо ва ташаккури зиёд ки даъвати моро пазируфтед ва ҳамсуҳбати мо шудед. Ташаккури зиёд барои шумо ки имрӯз маро ба барнома даъват кардед ва ман мутмаин дорам ки барномаи мо хеле имрӯз самимӣ хоҳад гузашт. боварӣ дорам ки бинандагони азиз ки имрӯз бо мо пайвастанд як илҳому як накати тозае ба худ мегиранд, чӣ аз зебогиҳои шаҳр ва чӣ аз зебогиву самимияти суҳбати мо бо шумо. Бале, албатта. Чоршанбе сараввал мехостам дониста бошам ки чун мо бо шумо тамоси телефонӣ кардем ва даъват намудем ба барнома, пеш аз он ки ба назди мо ҳозир шудед, албатта қадам задед рӯи кӯчаҳои зебои шаҳр, чӣ ҳиссиёт буд дар шумо ва чӣ савол ба худ додеду чӣ ҷавобҳо гирифтед то расидан ба назди мо? Шукрона аз он мекунем ки имрӯз дар ватани ободу азизи худамон дар Тоҷикистон ки хеле аз ҳама ҷиҳат, аз ҳама тараф ободиҳо, пешравиҳо хеле дар сатҳи олӣ аст ва ин рости гап чӣ гӯям, ин ба кас илҳом мебахшад. бале, бале, ҳар касе ки аз кӯчаҳои шаҳри Душанбе мегузарад, рости гап мо хай бисёр мегузарем, аммо ягон аз дигар ҷо меҳмонҳо мебиёянд, ба онҳо рости гап чандин яъне ошноҳо, дӯстони ман аз дигар ҷо омаданд ки дар шаҳр яъне сайру гашт кардем ва ба онҳо хеле маъқул шуд. Гуфтанд ки мо кай вақте ки дар ҷои худамон будем, мо хеле тасаввур накардем ки шаҳри Душанбе ҳамин қадар зебо аст. Ва ин рости аз он шаҳодат медиҳад ки шаҳри мо вақт ба вақт, сол аз сол, моҳ ба моҳ зебо шуда истодааст ва аз ин чӣ гӯям, на ин ки ман ҳама мардумон хеле хурсанд ҳастанд. дуруст қай намудед, чун пойтахти мо имрӯз маркази Душанбе шаҳр аст ва ҳар меҳмоне ки ворид мешавад нахуст дидан мекунад аз пойтахт. Чун шумо санъаткор ҳастед, эҷодкор ҳастед, дидани ҳамин зебоиҳо шуморо водор мекунад ки мисрае эҷод карда бошед ё ки аз мисраҳои эҷод кардаи шоирон ва сарояндагон як суруде сароед ва шояд ки имрӯз дар рӯбарӯи бинандагон ва дар назди мо васфи ҳамин зебогиҳои ватану Тоҷикистону ҳамин шаҳри зеборо мекунед. Бале, ман мехоҳам ки як чор мисра барои тамоми тамошобинони телевизиони Душанбе ва барои мардуми азизи Тоҷикистон як чор мисра дар бораи ватан, яъне дар жанри халқи фалак замзама кунам. Марҳамат. ای خاکی وطن از تختی سلیمان خوشتر، ای خاری وطن از لاله و ریحان خوشتره، ای یوسف که به مصر پادشاهی میکرده، ای صد کاش گدا بودی و کنها خوشتر، ای کاش گدا بودی و کنها خوشتر. های гузаштагони мо ва то ба имрӯз ҳам нафароне ки дар деҳот ҳастанд, дар кӯҳсорон ҳастанд, бештар дар кӯҳсорон месароянд. чун шумо сароидед, гумон кардам ки дар кӯҳсорони ватан ҳастанд, дар як табиати зебову дилфиреб. албатта Душанбе ҳам зебо аст, вале боз боду ҳавои кӯҳсорон форам аст ва имрӯз шояд ҳамон насими
форами кӯҳсорон боду ҳавои зебо буд, ки чоршанберо чунин садову чунин навҳа дод, ки ба чунин мартабаҳо расид. Мехостам ана аз ҳамон овони тифлии хеш қисса мекардед. бале, ташаккур зиёд. Шумо дуруст қайд кардед, ки ин жанри фалак ин яъне як жанри, як яъне равиши қадимаи тоҷикии худамон аст, ки чандин ҳазор сола дорад. Рости гап дурусташ намедонем, ки мисол чандин ҳазор сола дорад, аммо ҳаминро медонем, ки беҳад як бой ҳаст, як дар худ мактаби калон дорад. чоршанбе чун аз санъати фалак гуфтем, гумон мекунам, ки падар ки санъаткор буд, меҳри ин санъат дар дили шумо аз ан ҳамон овони тифлӣ ҷой гирифт ва шумо рӯ овардед ба фалак. Чун нахустин баромадҳои шумо кардед дар ҳама озмунҳо, нахустин баромадҳо низ аз суруди фалак буд ва то ба анҷом низ яъне аз фалак муарриф намудед тариқи сурудҳои фалакӣ. чӣ гуна ҳамин меҳри фалак дар дили шумо ҷой гирифт? Ман аз кӯдакӣ, ки мисол дар оилаи санъаткор ба дунё омадам ва мисол кай вақте ки падарам дар хона мешиштанд, менавохтанд, эҷод мекарданд ва ман ҳам дар ҳамон муҳит яъне калон шудам, ба воя расидам ва ана аз ҳамон вақтҳо меҳри санъат дар дилам чӣ гӯям, яъне бале мавқеъ гирифт, ҷойгир шуд ва якум сурудое ки ман аввал сар кардам хондан ин дар жанри фалак буданд, ки то имрӯза ман дар ҳамин жанр мехонам, аммо камтарак чӣ гӯям бо дигаргунӣ, камтарак дигаргуниро дар он ҷо дохил кардагӣ ҳастам. Рости гап имрӯз шукронаи худо, ки дар ин пешниҳоди худам муваффақ гардидам, барои чӣ ки ин фикри шахсии ман буд дар олами мусиқӣ омехтани яъне жанрҳоро, яъне бале фарқ надорад кадом жанр, аммо омехтани як ду се жанрро, инро фьюжн мегӯянд, барои чӣ ки ҳар намуд жанрро омехта мекунӣ ва аз он як мусиқӣ, як оҳанги дигаре мешавад. Бале ин ва ман ҳам ин хеле тасмим гирифтам, ки яна ҳамин хеле сурудҳои халқиро мегирам ва бо танзими яъне замонавӣ, бо танзими замонавӣ онҳоро пешкаши мухлисон гардонам ва ин қобили қабули мухлисон гардид ва ман аз ин хеле чӣ гӯям, хеле муваффақ шудам ва хеле хурсанд ҳастам. албатта дар рӯи саҳна овардани навгониҳо ва навовариҳо ба шумо муваффақият мехоҳем. Ташаккур аст. имрӯз қадам задем рӯи кӯчаҳои зебои пойтахт. суҳбати мо гарму самимӣ аст. Намехоҳам ки риштаи суханро канда бошам. мехоҳам агар ки розӣ бошед, чун монда шудем аз роҳгардӣ, ҷое нишаста суҳбати худро идома дода бошем. Майлаш, ба чашм. марҳамат. баъд аз суруде тамошобинони азиз суҳбати мо идома меёбад. бинандагони азиз, инак барномаи мо идома дорад ва бори дигар ёдовар мешавем, ки ҳамсуҳбати мо ҳастанд чоршанбе аловатов. чоршанбе суҳбат кардем аз овони тифлӣ, аз ҳунару аз эҷоду аз ворид шудани санъат дар қалбу дили шумо ва мехостем дониста бошем, ки нахустин баромадҳое ки рӯи саҳна шумо кардед кай буд ва дар куҷо буд? бале, нахустин баромади ман дар саҳнаи калон, ки гуфтам соли 2010 ки боямон ба марказ ба шаҳри душанбе кӯчидем ва баъд аз чанд моҳ ман дар оинаи нигун дидам, ки як эълоне буд, як лоҳия бо номи овози тиллоӣ, ки хеле дар он вақтҳо, дар он солҳо як лоҳияе ки ҳамагон медонистанд, ҳамагон касе ки яъне мухлисони зиёде дошт ва ҷавонону наврасони зиёдро ҷалб карда буд. ва манам мехостам, ки дар ин ва баъд ба падарам гуфтам, ки ман мехоҳам дар ҳамин лоҳия иштирок кунам ва рости гапешон рад накардан, гуфтам майлаш. ва баъд бо падарам як суруди бо як рубоби бадахшонӣ як сурудро тайёр кардам ва ана ба мон яъне озмун рафтам ва хушбахтона дар он ҷо ман дар жанри фалак соҳиби ҷои аввал гаштам ва ана ҳамин якумин баромади ман дар саҳна буд.
غالب آزمون آواز سیلایی گردیده و بعداً سال گذشته یعنی به همگان معلوم است که توانسته صنعت و فرهنگ ما را در صحنه‌های بزرگ آسیا معرفی کرده باشد و غالب یعنی آزمون دوم نیز گردیده استعدادهای آسیا یعنی آزیان گات تالنت. میخواستم عاید این نیز دانسته باشم که چگونه شما یعنی به این آزمون راه یافتید و چی شما را وادار نمود، چی سبب گردید که رهسپار گردیده جانب همین آزمون؟ بله راستی گپ این آزمون یک آزمون سطح جهانی است که در تمام گوشه جهان این آزمون برگزار میگردد و بعد که من راستی همه وقت در فقط این آزمون رو در اوینه نیلگون رو که در اینترنت شبکه اینترنتی تماشا میکردم و که وقتی که راستی یک روز قطعی دوستانم در راه رفته استودن و دوستان گفت که میدونی که در آسیا میانه این لوحیه برگزار میگردد همین تالنت و یکم دورش در ترکستان یعنی در شهر دوشنبه برگزار میگردد و تو باید در اونجا رفته خود رو سنجی و من خیلی که وقتی که شنیدم این خبر رو خیلی خرسند شدم. راستی گپ دیگر یکون چیز رو فکری نکرده گفتم من حتما میرم و یک بار خودم رو سنجم نگذارم این مهم نیست. مهم اون است که در پیش دوباره پرسنالی خود رو سنجیدم و فکر و عقیده اونها رو فهمیدم و راست دیگه بعد در شبکه اینترنت داخل شدم و در همون سایتشون در اومدم و در اونجا یکم باید ویدیو نوارای خود رو روی کنی روان کنی اگر گذاری با کاستینگ یعنی تو با دوری همون یکم یعنی دور انتخابی انا با دور انتخابی گذاشتم و راست گپ همون روزی که من با همون دوری یکم رفتم در تولوری اپرا و بالت بود که خیلی اشتراکچی از تاجیکستان بسیار بودن ممکن خطا نکنم 2000 و 3000 بسیار اما این از آن شهادت میداد که در وطن عزیزمون یعنی استعدادهای خیلی هر گونه خیلی گوناگون و خیلی استعدادهای جوان هستند که همگان خواستند استعداد خود رو سرکل دهند و راستی من برای اونها هم یعنی برداری خواهم. بسیاری هنرمندان و نفرانی که وارد صحنه میشوند بعضی ها صحنه را همچون مکان معرفی خویش، صحنه را بعضی ها مکان درآمد استفاده میبرند. امروز صحنه برای چهارشنبه یعنی مرکز رشد و نمای خود، معرفی خود یا صحنه این میدان درآمد هست و که صحنه مکانی است که چهارشنبه میخواهد هنر و مهارت خود را سنجیده باشد و آن همان شوق و هوسی که در دل خود هست میخواهد که در روی صحنه به مخلصان خود اهدا کرده باشد. صحنه را برای خود هر گونه میداند و راست گپ یک چیز رو خواهم گفتن که صحنه این یک جای است که برای هنرمند اصیل صحنه جای یک مقدس است. برای چی که یعنی در همون صحنه از همون صحنه یعنی اون را میشناسند او خود رو در همون صحنه بالای همون صحنه با مردم نشون میدهد که کی است چی هست چی هنر دارد یعنی انا از همون صحنه اون رو خلق یا قبول میکند یا نمیکند. البته و هدف از این گفتگوی من هم در همین بود که چون شما با آزمون یعنی بالایهای تالنت آزیان گات تالنت رفتید، هدف شما یعنی به دست آوردن جایزه همان بود یا اینکه سنجیدن هنر و مهارت خود؟ برای من میخوام درباره صحنه کمتر گفتن. برای من یک چیز مقدس است برای چی که من همه یعنی من خودم رو با صحنه با موسیقی با همین رو یعنی انتخاب کردم خودم رو با همین بخشیدم و این برای من یک شوق نیست، یک خوبی یعنی نیست. این برای من هم نون و نمک من هستم، روحی من هستم، همه چیز من این صحنه است، موسیقی است و برای من با این نقطه خیلی از نظر دیگر یعنی نگاه میکنم و همه طرف همه وقت کوشش میکنم که وقتی که به صحنه برایم این برای یک ممکن فایده مالیوی نه و یک تو که همون چیزی که من در دلم داشتم ایجاد کردم اون رو با مخلصم با
шунавандаам расонам то ки қабулаш гардад. дар зиндагии ҳар кас лаҳзаҳои ҳассосе ҳастанд ки ё нокомӣ ё шодиҳо ки ҳатто инсонро ба то лаҳзае меоранд мерасонанд ки ҳатто ашки шодӣ ва ё ки ашки ғам ҷорӣ мешавад. Чун шумо як лаҳзаи ҳассосе дар зиндагии худ доштед, ана ҳамон ғолибият ва лаҳзае ки аъзои ҳакамо ба ҳамагон муаррифӣ намуданд ки Чоршанбе Аловатов ғолиби озмун ғолиби ана ҳамин лоиҳа гардидааст. Чӣ гуна ҳиссиёт доштед дар ҳамон лаҳза? бале рости гап ҳамон лаҳзае ки ҳама иштирокчиҳо ба сана баромаданд ки гуфтанд ҳозир вақт омад ки ғолибро чӣ мекунанд, муайян мекунанд, ғолибро номашро мегӯянд ва рости гап чӣ гӯям, ҳама дар ҳаяҷон буданд, ҳама дар фикри буданд ки ҳозир ки номи киро мегиранд, номи ки кадом одаме мегиранд ки ғолиб мешавад ва рости гап ҳама иштирокчиҳо ҳама кӯшиш мекунанд ки то охир расидан ва ғолибият ба даст оранд. Аммо фикр мекунам ки ҳама ягон кас боварӣ надорад ки ҳозир ман мешавам ғолиб. ҳама аз якдигар фикр мекунанд, ана ҳозир ин ва кай вақте ки номи маро гуфтам ки ғолиби номи маро гуфтам, ман рости гап он лаҳзаро фаҳмонда намешавад, барои чӣ ки хеле чӣ гӯям, рости гап аз ҳамон гапҳое ки дар даҳонам буданд ҳамаро фаромӯш кардам ва тамоми ҳамон хурсандие ки буд, шумо интизор доштед ки шояд дар ҳамин озмун ҷои аввалро мегиред ё ин ки ғайри чашмдоштин ба амал омад? бале, аммо кӯшиш шабонарӯзӣ кардам, шабонарӯзӣ кӯшиш кардам ки то ин ки ғолиб шавам, барои чӣ ки шабо кай вақте ки тамрин кардам, мумкин то ду-се шаб буд ки ман тамрин кардам, ман дар кофтуко будам, кадом суруде ман интихоб кунам ки қобили қабули шунавандагон, мухлисон ва доварон гардад, барои чӣ ки дар он ҷо ҳар кас ҳар суруд наметавонад ки яъне аз дигар лоиҳатро гузаронад. Дар он ҷо бояд суруде интихоб шавад ки ҳам яъне ҳамон суруди ки яъне мисол ҳамон нозукҳои профессионалӣ дошта бошад ва ҳам суруде ки дар он суруд ту метавонӣ овози худатро ҳаматарафа нишон диҳӣ. ана ҳамон хеле сурудҳо метавонанд дар конкурсҳо, дар лоиҳаҳо, дар барномаҳо гузаранд ва рости гап боварӣ фикр мекунам ки кадом варзишгаре бошад, ҳунарманде бошад, дар куҷое набошад, дар ягон лоиҳа ё ягон чӣ гӯям, ягон чизи дигар боварӣ надорад ки ман ҳозир ман медонам ки ман ғолиб мешавам, аммо вай кӯшиш мекунад ки то ҳамон ғолибиятро ба даст орад ва кай вақте ки маро эълон карданд ғолиб, ман хеле хурсанд шудам ва аз хурсандӣ ман гап зада натавонистам ки ман чӣ гӯям ва рости гап ва он одамоне ки халқи азизам ба ман овоз доданд ва он одамоне ки аз дигар мамлакату шаҳрҳо овоз доданд ки маро интихоб карданд, ман хеле ҳама вақт мегӯям ки хеле миннатдор аз онҳо ҳастам ки рости гап ин на танҳо ғолибияти ман буд, ғолибияти ҳамаи мо буданд ки мо парчами азизи худамро ман дар он ҷо яъне баланд бардоштам ва ин барои ман як қуввати нерӯи дигар дод ки бозам дар оянда мехоҳам ки ана мин хеле лоиҳаҳо иштирок кунам ва бозам парчами азизи худамро баланд бардорам. Чӣ гунае ки иброз кардед, дар интихоби суруд заҳматҳои зиёд кашидед, лаҳзаҳое шуданд ки шумо яъне дилмонда гардидеду гуфтед ки яъне хоҳиши дигар иштирок кардан дар ҳамин лоиҳаро надоштед ва аз ҳамон ҷо хостед ки кори худро қатъ карда бошеду ба ватан баргардед. Яъне лаҳзаҳои хотирмоне ҳаст ки паси пардагӣ буданд? бале, албатта ин хеле аст, барои чӣ ки ин лоиҳа худаш як 6 моҳ дароз тӯл кашид ва ҳар даври ин лоиҳа бояд хеле қайд кардам, дар боло бояд суруде интихоб шавад ки вай ҳама тарафа туро ҳунарро, маҳорататро нишон дода тавонад ва дар интихоби суруд хеле мушкилӣ кашидам, хеле, барои чӣ ки ягон кас нагуфт ки ана мин сурудрохон ё ягон чи, ман худам интихоб кардам, худам фикр кардам, бисёр сурудро гирифтам, ана инро мехонам ва баъд як ду моҳ тамрин кардам, мебинам ки ин суруд намешавад, ман ҳис кардам ки намешавад, боз сурудро иваз кардам ва ана аз ҳамин рӯ
вақтам кашид ва рости гап амон тамом қуввате ки ман амон вақтое ки ман дар ин лоиҳа будам ман ҳама худамро бахшидам ва ин лоиҳа дигар корҳои худамро як тараф гузоштам ва гуфтам ман ана интихоб кардам ман бояд то охирро равам ва рости гап заҳматҳо барбод нарафтанд албатта заҳматҳо беҳуда набудам ва шукрунаи худо ки ҳамаи он заҳматҳо қобили қабули мардум гаштанд ва ин як як натиҷаи худро дод. албатта суруде ки охирон маротиба яъне рӯи саҳнаи осиё садо дод ва тавонист ки шуморо ғолиби озмун карда бошад, қисме бо забони хориҷӣ буд ва қисме бо забони тоҷикӣ. Сурудро, матни сурудро ки интихоб кард, оҳанги сурудро ки интихоб кард ва чӣ гуна сурудро бастабандӣ кард? Бале, дар охир дар даври финалӣ ки ман суруд хондам, пеш аз ман якум қисмаш ду қисм буд. Як қисмаш ба забони итолиявӣ буд ва як қисми дигар ба забони тоҷикӣ. Чаро ин хел кардам барои чунки дар ду давре ки ман будам пеш аз ин давро ба забони тоҷикӣ будам сурудо ва дар даври финалӣ ман хостам ки камтарак ҳамон равияи худамро иваз кунам ва камтарак аз назари дигар яъне худамро чаро ки маҳз дар ҳамин суруд яъне суруди итолиёвӣ интихоб шуд дар оғози суруд сабаб дар чӣ? Чун бинандаҳои зиёд нафароне ки вақте интизорӣ кашидан анамон лаҳзаи охирини рӯи саҳна яъне баромад кардани шуморо ва дар оғоз ҳамагон диданд ки суруд бо забони итолиёӣ садо медиҳад ва ин ҳам суол монд дар забони ҳама бинандаҳо ки чаро ки маҳз чоршанбе суруди итолиёвиро дар оғози суруди худ пайваст намуданд пеш аз суруди тоҷикӣ. Хостам як аз назари дигар худамро нишон додам ки мисол на танҳо дар суруд дар равияи яъне забонои худамон на ин ки мисол амон жанрҳои халқи худамонро мо метавонем ба забони дигар ҳам ба сурудои дигар мамлакатҳоро хондан. Ин якумаш буд ва дуюмаш ин ки камтарак навигарӣ хостам дар амон равияи худам даровардан, чунки дар даврои пеш ман ҳама вақт ҳамон як равия хондам ва мехостам ки дар даври финалӣ камтарак яъне дигаргунӣ оварам ва ин хеле оле набудааст ки мисол суруди халқи тоҷикӣ бо суруди итолиявӣ яъне албатта ин якум мартиба яъне хонанд иҷро кунанд ва ман хеле фикри доштам ки ягон чӣ бояд шавад ки як дигаргунӣ бошад ва кай вақте ки ман сар мекунам амон суруди итолиявиро ягон кас дарк намекунад ки баъди ин боз суруди тоҷикӣ мешавад ба саҳнаро яъне чӣ мегӯянд ба ҷӯшу хуруш метарорад ва ростига ҳанам хел кардам ин як натиҷаи хуб дод. мехостем ин лаҳза мустақим аз ҳамон суруди охироне ки баромад кардед ҳам бо забони итолиёвӣ ҳам бо тоҷикӣ баҳри бинандаҳои азиз қироат мекардед. Che dove il mare luccica e dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene assai. сурудҳои сарояндагони тоҷик бештар аз сарояндагони классик ва муосир ба шумо бештар аз кадом сарояндаҳо писанд аст? Бале, рости гап хеле саволи душвор аст, аммо ба ин савол метавонам хеле ҷавоб додан ки рости гап ҳамаи ҳунармандоро хеле дӯст медорам, хеле як эҳтироми хоса дорам барои вайҳо, хеле дар ҳама ҷо дар тамоми чорабиниҳои мисол ҳар рӯз якҷо ҳастем, ҳар рӯз бо ҳам ҳастем, хеле бародар ҳастем, хоҳар ҳастем. Метавонам бисёр номҳоро гирифтан, номбар кардан, аммо мегӯям ки хело аз эстрадаи тоҷик сурудои Шабнам Сураеро гӯш мекунам, Ҷонибек Муродовро гӯш мекунам,
Садриддин Наҷмиддин, барои чӣ ки ин одамон сами ин одамон дар эстрадаи тоҷик хело зиёд аст. ин одамонро, ин шахсонро на ин ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ, инҳо тавонистанд ки маҳорати худро берун аз ҷумҳурӣ дар Эрон, дар Афғонистон, дар тамоми форзабонони дунё ин одамонро қадридонӣ мекунанд ва ана қабул карданд ва бо садову бо симои тоҷикӣ. Албатта овоне буд ки ҳатто дар ҳамон давраҳое ки ҷавонони тоҷик ҳатто аз сарояндагони тоҷик нафареро дарёфт намекарданд ки сурудҳои онҳоро гӯш карда бошанд ва ҳатто лаҳзаҳое ҳаст ки ёдамон ҳаст ки ҷавонон ҳамеша пайравӣ мекарданд ба сурудҳои эрониву афғониву мухлисӣ мекарданд ба сарояндагони дигар кишварҳо. ана дар ҳамон овон тавонистанд ҳамин нафарро ки санъати моро дошта тавонанд ва миёни ҷавонон анамин сурудҳоро паҳн карданд. Албатта ва имрӯз дар баробари анамон тавонистанд муаррифгари санъати мо миёни ҷавонон бошанд ва тавонистанд ки ҷавононро аз рӯ овардан ба фарҳангу санъати дигар миллатҳо боз доранд. Имрӯз боз санъату фарҳанги миллии моро дар хориҷи кишвар муаррифӣ мекунанд. Дуруст қайд кардед. Ташаккури зиёд. чоршанбе ҳар як нафар дар зиндагии худ, ҳар як ҷавон عاشق می شود، محبت پیدا میکند نسبت به چیزی و به کسی و این آوانی هست که زیاد نفران موفق می شوند، زیادی دیگر خیانت می بینند. میخواستیم دانسته باشیم که چهارشنبه تا به این لحظه یعنی این آوان رو الکی سپری کرده است و که در همین آوان هست خیانت دیده است یا نه؟ چون شما نفر صنعتکار هستید، ایجادکار هستید، باره شده است که انا در همان آوان 18 سالگی خود قلم گرفته باشد و برای معشوقه خود چیز ایجاد کرده باشد. چون باوری دارم نفر نیست که این آوان رو نگذرانیده باشد و باره برای دل داده خود ایجاد نکرده باشد. شاید سرود ایجاد کرده یا اینکه شعر. بله درست، هر کس فکر میکنم که هر کس در همون عنوانی یعنی جوانی عاشق شدگی است و عاشق هستن میشوند. این راستی این بودگی است و راستی من بسیار سوال میشوند از طرف مخلصان، از طرف که وقتی که یگان سرودی عاشقی میخونی و میگن که این رو با کی مثلا بخشیدید یا این رو با کی نیستید و بسیاری هنرمندانی که در سرودهای عشقی میخونند اونها اون رو با یگان کس نمینویسند، برای چون که اینجا همین خیلی است که مثلا شاعر در اینجا باید از شاعر پرسیدن در کار که با کی، برای چون که هر هنرمند با شاعرها همکاری دارند و که وقتی که مثلا شاعران در باره یگان سرود عشقی مینویسند و هنرمندان رو فقط با یعنی شنونده میرساند، با طریق آهنگ، با طریق موسیقی سرود باز میشود که هنرمند خودش مینویسد سرود، بسیار هنرمندان خودشون مینویسند، آهنگ میکنند و میخونند و خیانت راستی گپ برای من تا امروز یگان کس خیانت نکرده است، برای چی که راستی گپ شعور من امین است که به یگان کس خیانت نکردم و به منم دوست ندارم که با منم خیانت کنند. هر یک صنعتکار، هر یک سراینده رو سرود و ترانه‌ای که ایجاد میکند موضوعهای گوناگون رو در بر میگیرد. موضوع مادر، وطن، عشق و محبت. سرودهایی که چهارشنبه ایجاد میکند میسراید بیشتر کدام موضوع ها رو در بر میگیرد؟ هر هنرمند در هر موضوع میخواند ایجاد میکند و موضوعهایی که من میسرایم ایجاد میکنم و مثال اگر در ژانر خلقی فلکی خونم ایجاد کنم، همه وقت در ژانر فلک امین خیلی است که غزل ها از یعنی بزرگان ما، یعنی از مولانا رومی، از سعدی شیرازی، از بیدل، از حافظ، یعنی از کتاب های ایشون خونده میشد، برای که غزل های فلک همه وقت با غزل ها یعنی خونده می شود.
اما که وقتی که مثال در ژانر استرادی یا در دیگر ژانر مثال خودم ایجاد میکنم، پدرم برای من ایجاد میکنن و باز هر خیل از کتاب و مثال از هر جا همین خیل یعنی گرفته ثبت کرده یعنی پیشکش مخلصا میگردونم. امروز شما بیشتر ژانر فلک رو میپسندید یا استرادا رو و برای شما ایجاد کردن سرود و سراییدن سرود تا امروز که در ژانر فلک معرفی گشتید در دیگر ژانرها برای شما دشواری نمی‌آورد؟ نه، برای چی که من در همه ژانر رو ایجاد میکنم، میخونم یعنی می نویسم و چون که من اولین یعنی قدمای من از ژانر فلک بود و من بعد از اون من طول چند سال شد که من در ژانر استرادا میخونم و باز ژانری که گفتم که هر دو ژانر رو آمیخته میکنم و از این باز یک آهنگ یک ژانر دیگری پیدا میشد و راستی فکر میکنم هنرمند اصیل باید نه اینکه همون اسلوب یا ژانر خودش رو داند و دیگر ژانر رو نه، همه باید همه ژانر رو داند، نازک‌های آنها رو فهمد، بخصوص امروز در این دور و زمان چون که همه چیز تکنولوژی همه چیز یعنی همون دانش و همه چیز پیشرفته ایستاده است و پیشرفتگی است و باید همون با مرور زمان با همون یعنی با مرور زمان باید همه چیزی که روی انتخاب کرده ای تو است همون رو باید همه طرفه نه اینکه هم قدم زمان باید رفت. امروز چگونه که به نظر میرسد جوانان بیشتر رو آوردن به گوش کردن سرودهای رپ، نظر شما آید این ژانر چیه؟ بله راستی گپ این ژانر هم خیلی چی گویم نازکی خودش رو دارد و خیلی مکتب خودش رو دارد و من هم این ژانر رو خیلی دوست می‌دارم اگر یعنی شفاف گویم قبول بله، اما در اینجا با است گپ اما که مثال امروز جوانان بسیار کوشش میکنن که رپ سرای باشند، اما برای این هم باید درک همون موسیقی در کار است، درک همه فهمیشوی همون نازکی در کار است که تو باید تاونی این یعنی این روی چیز رو این رویه رو خوندم، این به حد مشکل است برای چی که من در اول خودم میخوندم، خودم یعنی با دوستای من که رپ سرای بودم با اونها میخوندم و من خیلی نازکی رو این رو میدونم و من چرا این راه رو انتخاب نکردم برای چی که با من بسیارتر نزدیک بود یعنی سرود خوندن، یعنی بسیارتر در صحنه من طریق سرود خوندن برآمد کردم نه اینکه طریق رویه رپ. اما من همه وقت اون شخصانی که در این جوده موفق بودن و موفق هستن اونها رو گوش میکنم و از این باز یک چیز دیگر برای خودم میگیرم و راستی گپ اگر جوانانی که مثل با این رویه در خواهند در اومدن و خواهند خوندند یعنی توصیه من این است که آموزند و در پیش اون آدمانی روند که در این جوده موفق هستند و از آنها آموزند، باید در این هم یک تاریخ خودش رو دارد، باید فهمند برای چی من باید این رویه رو خوانم، این رویه رو انتخاب کنم، برای چی، برای همین باید همون تاریخی همین رپ رو دانند و بعد یعنی چی گویم یعنی بدونن که این در کار است برای یا نه. اگر روی این رو انتخاب کنند من بازم میگویم که حتما باید آموزند و بعد از اون خود رو سنجند و بعد از اون خوانند. البته چون گفتید که برای یعنی در هر راهی که نباشد هر نفری که هر جاده رو که پیش میگیرد باید استاد خود را داشته باشد، باید که تجربه گرفته باشد. امروز ایدئال شما در جاده انتخاب کرده شما کی بود که باز مهر شما رو نسبت همین صنعت زیاده گردانید و با همان نفر پیروی نمودید و تا با این لحظه و حالا هم پیروی میکنید؟ بله درست است. با این روی که من اولین قدم‌های خودم رو گذاشتم این پدرم بودند که ما رو با این رو در آوردن. قطعی من با من بله نازک‌های تمامی همین صنعت یعنی صنعت رو فهموندن و از اون شخص من
бисёр нозукои, яъне асосан нозукои сурудои халқие ки ин ҳама вақт ҷовидон аст. Ман омӯхтам ки ман хело миннатдории худамро ба падарам ҳама вақт мерасонам ва ҳама вақт яъне ин мемонад ки ман ва боз рости гап чӣ хеле мегӯям ки мисол бисёр соло мешавад ки яъне кумири шумо дар мусиқӣ ки аст ки ҳастанд одамоне ки пайравии касеро доранд. Рости гап ман пайравии ягон кас ҳунарманд надорам, барои чӣ ки ман ҳамаи ҳунармандоне ки дар сатҳи профессионалӣ ҳастанд ва дар ҳамон роҳи худашон муваффақ ҳастанд, ман онҳоро эҳтиром мекунам ва онҳоро гӯш мекунам ва аз онҳо як чизи яъне як чизи ҳамон асосиро барои худам мегирам ва ман ҳама ҳунармандон, ҳама жанрҳои мусиқиро як хел барои худам қабул мекунам ва ҳама инҳоро дӯст медорам. яъне аз гӯш кардану аз боздид кардани ҳар як ҳунарманд ба худ як таҷрибае мегиред. Як таҷрибаи хеле калон мегирӣ. донистан мехостем ки то имрӯз чанд суруди худро яъне бастабандӣ кардаед ва пешниҳоди мухлисон гардондаед? бале, ман рости гап як албоми ман то ҳамин рӯз аст тайёр аст ки дар тамоми шабакаҳои интернетӣ, иҷтимоии интернетӣ ҳастанд ва ба ғайри аз инҳо ман бисёр сурудҳо дорам, аммо албом як дона дорам ва ман дар вақтҳои наздик ман кӯшиш дорам ки боз як албоми нави худро яъне баҳри мухлисон гардонам ва боз як консерти дигар ки хеле ман мехостам ки пешкаши мухлисон шавам, аммо аз рӯи яъне ин вабое ки омад бар сари ҳамаи мардум, ҳамаи корҳои ҳунармандон ман боварӣ дорам ки як чизи нави дигарро барои мухлисон хостам, пешниҳод кардам ва ана ҳамин касалӣ водор шуд ки ҳамаро боз қатъ кунад, ҳамаро манъ кунад ва на танҳо баҳри дар тамоми бале ҳамаи дунёро гӯем ба қафо монд, хато намекунем ва боз умедвор ҳастам ки мо тезтарин касалиро худо хоҳад паси сар намоем ва боз яъне ҳамун чӣ хеле ки буд, яъне ҳар рӯз ҳар дафъа консерт буд, бале дубора ба он санаи бузург боз қадами худамро меонем ва сурудҳои нав ба нав пешкаши мухлисо гардонем. ташаккури зиёд. ба наздикӣ суруди дуэти шумо бо ҳамроҳии Мадина Ақназар ва дар сомонаҳои интернетӣ паҳн гардид ва албатта мухлисони бешумори худро пайдо намуд. мехостам дониста бошам ки идеяи рӯи кор овардан ва бастабандӣ кардани ин сурудро кӣ пешниҳод кард? ин дархости Мадина ба шумо буд ё ки дархости шумо ба Мадина? бале, мо бо Мадина аз пеш хостем як дуэт, як суруде ки хонем ду каса ва дар гуфтугоби яъне суруд будем ва ин хеле суруд пайдо натавонистем кардан ки яъне як ҳам барои мо маъқул бошад ва ҳам қобили қабули мухлисон гардад ва ман ин суруде ки ман ёфтам, ин суруд танҳо дарёд ном дорад ва ки аз гурӯҳи овоздадори Парем аст ки ваё ин сурудро хеле дар вақташон хело як суруди машҳур буд ва ман гӯш кардам ва ман гуфт ба ман хело маъқул шуд аз аввали гӯшкардагӣ ва баъд ба Мадина равон кардам. гуфтам ин суруд хеле маъқул аст, як гӯш кун, агар маъқул шавад мо метавонем ин сурудро яъне аз сари нав яъне зинда кунем, бале навгонӣ ворид кунем ва боз пешкаши мухлисон ва Мадинам гӯш кард, гуфт хеле маъқул шуд ба ман биё ин суруд ва ин сурудро шиштем дар студия тамрин кардем, машқ кардем ва ин сурудро яъне сабт кардем ва пешкаши мухлисон гардонидем ва рости гап хеле қобили қабули мухлисо гардид ва мо аз ин хеле хурсанд ҳастем. ин лаҳза метавонед ки 4 мисра аз ҳамин сурудро мустақим ба бинандагони мо сароида бошед. ала бегу нази дилҷан تو مرا هرگز نرنجان چه درد و ارمانی داری تو در دل جان چه دارد درد تو درمان من تنها در یاد و آرزوی تویم بیا که از خاله
بر رویت بوسه بگیرم من تنها در یاد و آرزوی تویم بیا بیا یارم. تا این لحظه آن همه سرودهایی که ایجاد کردید، هر یک سرود برای هر یک سراینده مثل یک درختی که دهقان پرورش میکنند یا مثل فرزند عزیز است. اما در میان آنها با سراینده سرود مقبول دل خود و عزیزترین سرود را برای خود دارد. میان سرودهای ایجاد کرده شما کدامش بیشتر به شما پسند است و از نگاه شما کدام آن را بینندگان و مخلصان شما خوبتر قبول کردند؟ کدام سرود رو انتخاب نکنم پیش از انتخاب کردن خیلی در بولش کار میکنم، خیلی از نظر میگذارونم، خیلی همه طرفه فکر میکنم که این سرود قابل قبول مخلص، قابل قبول شنونده گردد یا نه، و بعد اون رو ثبت میکنم و بعد از اون پیشکشی همگان میکنم و ممکن یک سال گذشت از بین که یک سرود رو همگان میدونن سرود ایرانی که من بله بازخواند کردم، یعنی روز میبینم در شبکه اینترنت یک سرود ایرانی رو با من خیلی معقول شد و من همین خیلی یک دقیقه در شبکه اینستاگرام پرتافتم و با همگان خیلی معقول شد، با همگان خیلی قابل قبول شد و سرودی که طبیب مویر نام دارد. و بعد از اون این سرود رو من وعده کردم که از من پرسان شدن که دوام سرود نیست، ما میخوام که سرود رو در اجرایش شما شنویدند و بعد من این سرود رو تو آخرش رو ثبت کردم و پیشکش مخلصان گرداندم و راست گپ این سرود خیلی قابل قبول مردم گشت. البته امروز بینندگان عزیز زیر آینه نیلگون و طریق سامانه‌های اجتماعی ما رو تماشا دارند، صحبت ما رو گوش می‌اندازند به صحبت ما و شاید که بار دیگر می‌خواهند که همان رو به طور زنده باز از شما شنیده باشند. معلش بچه‌ش لحظه‌ای کاش کمی صبر کنی به خاطر من، مرهمی حال دلم باش طبیب ماهر من به قربان تو و حالت جذاب نگاهش مبتلای تویم و باختم دل به نگاهش. هیوای هوایی شده این دل چه خالی شده، از حال دلت با خبرم کن. هیوای هوایی شده این دل چه خالی شده، تو مرا عاشق ترم کن. هیوای به چشمان تو سفگن که نقاش لبخند تو ایمان مرا برد. هیوای ببین طرز نگاهت آن صورت مات چه بلای بسر آورد. شما در پی باز کدام نوگانی ها هستید و باز چه سرود ها رو در پی ایجاد و بسته‌بندی هستید؟ بله، به نزدیکی یک دو سه سرود نوی من علاقه در تمام شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد مخلصان گردید و بازم از پیش سرودهای نو هستند که باید به نزدیکی در هفته یعنی آینده کلیپ نوین من برآید و پیشکش مخلصان گردد و ما در این کلیپ یعنی تمام همون زحمت‌های محنت‌های خودمون رو بخشیدیم و من اطمینان دارم که این کلیپ قابل قبول مخلصان گرداند و از طرف مخلصان یک باوی یعنی چی بگم بلند گیرد. موضوع کلیپ کدام موضوع رو در بر میگیرد؟ سرودی که انتخاب کردم؟ سرودی که من انتخاب کردم سرودش با طریق یعنی اودیو پیشکش مخلصان گردید. مست تو هستم سرود نام دارد و ما می‌خواستیم که در این سرود متنش عاشقی است یعنی و یک متنی که سناریوی یک خیلی خوب درجه بلند قطعی یعنی تکمیل دادیم و این کلیپ ویدیو کلیپ رو بنوار گرفتیم و من باوری دارم که این یعنی با مخلصان معقول میشه و انتظار هستیم که هفته نزدیک کلیپ برآید و فکر و عقیده های مخلصان رو انتظار هستم که چگونه قبول میکنند. میتوانیم این لحظه نخستین شنونده های مصرع های اولین این سرود باشیم تا که تا به
пахш гардидани видеоклип аллакай фикр ва худои худ бароварда бошед. маалаш мехоҳам чор мисрашро аз ин суруд яъне ба мухлисун замзама кунам. саломат мекунам ай нури дидай оҳо бо ҳамроҳи ту ман дарде надидам саломат мекунам ай нури дидай бо ҳамроҳи ту ман дарде надидам ай дили мастам عاشقت هستم ای دل مستم عاشقت هستم مست تو هستم تو می پرستم مست تو هستم تو می پرستم مست تو هستم تو می پرستم مست تو هستم تو می پرستم. ташаккури зиёд бинандагони азиз, инак нахуст шунавандагони видеоклипе будем ки рӯзҳои наздик манзури шумо карда мешавад аз ҷониби чоршанбе. чоршанбе мехостам бори дигар сари як мавзӯе баргардам ки воқеан ҳам бояд имрӯз ҳар як сокини Тоҷикистон, ҳар як тоҷик ифтихор аз ин дошта бошад ва шукргузор бошад ки имрӯз истиқлолият, сулҳу ваҳдат дар кишвари мо ҳукмфармо аст ва чунин як озодӣ дорему ҳар кас пайи кору пайкори худ озодона ҳаракат мекунад, дар фаъолият аст. мехостам дониста бошам ки шумо ҳамчун як ҷавони даврони соҳиби истиқлол истиқлолиятро чӣ гуна дарк мекунед ва истиқлолият ба шумо чӣ эҳдо кард? хело шукрона мекунам ва шукрона кардан дар кор ки имрӯз мо ҷавонони имрӯз ки дар ин вақтҳои осоишта яъне ба дунё омадем ва зиндагӣ дорем. дар ватани мо ҳар рӯзу ҳар вақту ҳар сония ҳар моҳ ободӣ пеш аст, ободӣ шуда истодааст ва истиқлолият барои мо хело пешравиҳое дод ки ҳамаи дарҳои яъне берун аз кишвар ба мо дарҳоро кушода кард ки мо метавонем берун аз кишвар яъне ҳамон фарҳангу ҳамон санъату фарҳанги асили худамонро ба ҷаҳониён маърифӣ кунем ва парчами азизи худамонро дар кулли ҷаҳон яъне баланд бардорем ва ин боз аз он шаҳодат медиҳад ки истиқлолият барои ҳамаи ҳунармандону эҷодкорону варзишгарону барои ҳамаи халқи азизи тоҷик як дарҳои яъне дигареро кушод ки мо ҳаматарафа метавонем худамонро берун аз яъне давлат берун аз дигар ба дигар халқу мардум маърифӣ кунем ки мо кистем, ки мо чистем, мо хеле тамаддуни таъриху дуру дароз дорем ва рости гап шукрона мекунам ки бояд ягон бор аз хотир набарорем ки мисол мо ватани ободу осоишта дорем ки мо медонем ки мисол ҳастанд одамоне ки дар ватанашон яъне нотинҷӣ аст, ҷанг аст ки ваёро водор мекунад ки аз тарики ватан кунанд ки ба дигар яъне шаҳрҳо раванд, ба дигар ҷоҳо раванд ки мисол ҷони худашонро яъне чӣ гӯям наҷот диҳанд ва мо бозам шукрона кунем ки мисол ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунем ки мисол мо ватани осоишта дорем. ин аз чоршанбе мехостам дониста бошам ки чун шуморо ба суҳбати хеш даъват кардем, шояд гуфтание доштед, шояд дар дили худ он чизеро мехостед ки аз шумо пурсон шавему мо аз шумо пурсон нашудем ва мехоҳем ки ин лаҳза иброз карда бошед. рости гап як бор дигар ташаккури зиёд ки ба барнома даъват кардед ва хеле суҳбати як самимӣ буд, орифона буд ва ҳамаи он саволу ҷавобе ки мисол доштем хеле як бар чӣ гӯям як ба ҳамон бо дилу ҷон баромад, бо дилу ҷон ҳама суҳбат кардем ва намедонам ҳамон саволҳое ки ҳама доштед ман хостам ки чӣ қадаре тавонам чӣ қадар посухи дуруст бошад ба ин саволотиам дигар ман савол надорам ки мисол гӯям ки ин саволро ба ман надодед.
و چهارشنبه بار دیگر عرض سپاس میکنم که دعوت ما را پذیرفتید. واقعا هم یک صحبت صمیمی داشتیم. گمان میکنم بهره بینندگان عزیز ما پسند آمد و بینندگان عزیز بار دیگر یادآور میشویم که هم صحبت ما بودن یکی از جوانان صاحب استعداد و موفق کشور چهارشنبه علواتف. تا برنامه‌های دیگر، تنها تا برنامه‌های دیگر با شما خیر میگویم و به شما زندگی خوش و آسوده و سربلندی را خواهان هستیم. خیر تا دیدار نوبتی.